Dumedisa family ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste. Facebook page ya Moruti Maine ya Bishop Sekete. Re Bloemfontein Bishop re Bloemfontein Moruti Mtlatseng re kata o bua pelo ya Modimo. Re batla ho share something fela for only 5 minutes hore Modimo a tlatse bophelo ba Bishop. Yes. No, baratuwa a ke ra tumele fela re batla fela hore re ke re sa tsana jana le moya wa Paseka. Re batla fela wa tisa taba ya hore taba ya Jesu e phethahetse. Ene Modimo ntho e entse bo iqetile. Na ha re dule ntho nye qetuwe. La o ka qale ya dintho di ke tsa fetola ntho yo Modimo a sa Ke le Bishop emwe ele mohlokwa ke ena hore Modimo o sa qetile ka morena Jesu Kriste. Now, none alone, it's only now we can continue. We are live in we are live family. We can turn. Ne re bua mantswana re jalo ka Bishop a kata o bua hore Modimo ya ntse e phethahetseng, therefore ha o sana nako ya hore re ka entertainer dintho tse sa phethahalang. Something very much important, morena Jesu Kriste o kopetse batho ba mosotlang tshwarelo a ema segeong a ba rapella le ha ba mo entse hampe. Then pasekeng ena re ba etse hantle le ha ba o entse hampe. Wena dula botle le ha bona ba ka batla go tlaka bobe gobane se Modimo a se batlang ke hore re dule matleng a hae. Taba ya bohlokwa ngwaneso ke ena. Ha una mang kapa mang o ka mo tshepelang moya wa hao. Yes sir, yes sir. Moprofeta Mikia o re le ha e ka ba motswalle, le ha e ka ba molekane o robalang sefubeng sa hae. Yes sir. O se ke wa mo tshepela moya wa hao. Taba ya Jesu ke nnete hobane Jesu ha qeta morero wa Modimo o nka moya o kgutlisetsa kae ho ntata. O re ntate ke nehela moya wa ka ho wena. Mme re batla hore ho wena mo o shebileng o le hae. Tlohella nthwena ya o besa le moya wa hao o tshwerwe ke batho. Tlohella nthwena ya isale o itshulafalleditse o itimme kgotso ka baka la batho. Moya wa hao poloke wa yona o morena Jesu. O tloa mona Jesu o fihla naine moshimane o kakasitswe ke batho. Bara ba mo isa mabitleng. A ke tse batho ba o kakasitseng ba o isa batho. I get you worry, but to bang asinicho make the Paul bearers. Oh yeah. Iri Murutima in a Jesu, I am a heke. Oh, the Karunari, the gates of death shall never prevail. Yes. Bishop, the way much one in opposition you went at it. Yes, sir. Mabita ana ale classe, mohona li gate it. Then Morena Jesu, right at the bottom, Bonaba 12 So Jesu yana o khona kopana le wena at the bottom. Yeah. Ere ha kopana le wena mo leng classe. Ntho ye o tshwenyang aba a bua le yona a tshwara ntho ye o tshwenyang a sa tshware yona e be yo tloela. And innocent usually hore mokoloko wa mufu o jere mufu o iswa mabitleng o ka ema in the middle of the road. Mara ha Jesu a sebedisa authority a utlwa mosadi ya lla o isoka yetsala pele mokoloko wa lefu wa ema. See this bona crowd ena it's a young cemetery. Hi kopana le morena Jesu, I want you to see this family. But swere mufu aya mabitleng. Yes sir. Ba kopana le motho a tlo ya dibitleng. Ya tlisang bophelo ho ya dibitleng. Man. And morena Jesu ka ra batho bana o locate mme wa hae. Yeah. Batho ba bangata morena Jesu a fitla ho yena hore selle moruti bona. Ubaneng Jesu a sa thiba lefu la ntate wa moshimane. Ha o qala o hlalefu tulong. Yes sir. Me ona ke widow. Yes sir. Hola le lefu le la tswellwa mara Modimo a re e seng hape. Family go be le Paseka hlona le fetseng o tsebe ne re bua beisudi ma Paseka selemo sa 2026 kwa la ntena ke batla ntena Jesu a thiba moshimane a ya le bitleng. Yes sir. A re e re ke lo kena pele. Iloro wena o tsebo ama Jesu o re ke batla ho fetwa bureau of standards. Ke tested tena hore pele wena o ka kena. Ha sa testuwa ke Jesu. O keke wa e suffer. May good God bless you family.
Bless you. Amen. Amen. Amen.